Clear tu le ngai thatu te ninga ni chibai le vek ule ni zanama UEFA Champions League final line machon tour anu nung zok zon na nei ania chumi result te chu kan ngai thla ho anga tin zanin in khel tour fixture te po thira ngai thla ho na in nei le donang o soitak ngen ni zanama khan UEFA Champions League semi final second leg in khel nung zok khan muwa in khel bo rok tang tak le mu nom tak maya mol nei tu Paris Saint-Germain bokin ne na an chang le first leg ka sikhat faya an lo ngam to Arsenal chu goal ni goal khatin an neya final anin pet kai zuita anne nizana in khela hian hun tir lama Arsenal team an lo khop maya an comeback thai mai ang ti ngai to na te po an siam man anne amai ro chu hun akal zela Paris Saint-Germain goal an van nei ang reng khop maya an goalkeeper Donnarumma ache tha bok hei hi an chak theina chan te po ati thei ome in khel chung zong hian Paris Saint-Germain heng goal shot tum som pakhat an neya Mikol team Arsenal heng goal shot tum som pakwa zet nei thongin ball possession le in pass dikonga po Arsenal an chung nong deuh hret thunga amai ro chu final lukonga Paris Saint-Germain avan nei zoka an tangta anni Bagdes Princessa in khel mo nam tak maya hian minute thumna le ka train hun tha kan munga la dinglam sira train team Barton ball cross thatakin aron neya Declan Rice on ataw lut ngei don ni in lang man ma se goal mauta ataw tlat lo maya goal mauta kal se chon alu ngei arin oma Donnarumma hian ayan man deuh trok ani bera goal mauta akal lo hi Paris Saint-Germain tan lomom tak tur ani minute lina ain her vele ta mol velam sir train Thomas Partey chon throw ball thatak main aneya long throw kan ti ang chi kha ane hemi ball kala hin Martinelli chuan box chunga train goal shot aneya Donnarumma bok ron lang lane a safe man hlau maya a team a chan him le minute riat na aniya Thomas Partey chon ball thot hlau tak anei chun zom le hemi ball kal hi Martin Odegaard chon aron shota Donnarumma chon thatakin a safe sak leya Odegaard ta ball shot hi akil ang reng khop maya Donnarumma abeng chok man hi pui tak anne minute som pasari na ain her veleya Paris Saint-Germain in hun tha an nei masak ber an tong veta Marquinhos a ball pek a train velam sir tangin Kvaratskhelia chong goal shot thatak main aneya goal ban a per top maya Paris Saint-Germain tanson hei hi uyom tak tur anne David Raya hian abeng manin arinom lava goal banin Arsenal team hi achan him sham minute som ni pathum na aniya Bradley Barcola ball pek atrain Desardo chon hun tha aneya velam atrain goal shot aneya David Raya chon har salutuk lavin aloman sak chat thong minute som ni baruk ain hera hun tha kan humol mol maya Declan Rice chu velam sira Kvaratskhelia laka a fall hlau maya free kick lo chokin Vitinha chon free kick hi achuya Thomas Partey chon lo tau chokin atau chuak thatok lo Fabian Ruiz chon lo dong chatin goal a shot ngala goal thatak kan muzui bok a volley hi a thakop maya David Raya tan ben man ngaina aum lava goal a lu deuh zok anne tihian Paris Saint-Germain aggregate a sini fain ma an shroya an din mun a tha zui ta hle minute som thumna ain her chawa Luis Scalia ball pek suala train Paris Saint-Germain chung counter attack thatak mai an neya Kvaratskhelia chon Bradley Barcola tan ball veilama ape phaya ani hian gola lo shotin gola alut ngei don niin alang man Masai David Raya aron thlok zok maya alo save thale first half hun thate soitur aum zui talava second half minute somwa paret na Arsenal chung corner an hlo chuaka corner lo chuak tu Bukayo Saka chon ron chuin a hlo hle gola a thlo lut teuh khop maya Donnarumma chon a hnek chuak man hlo thong ane minute somruk palina ain her chuak veleya Martin Odegaard ta ball pek thatak chu Saka chon ding lama thatakin atlan lu puya goal shot nei zuin top corner a lut ngei don ni hin alang man Mase dang lam na thlen tu Donnarumma bok aron lang le zok maya a thlok sang ang reng khop maya Bukayo Saka chui thatak bo hi aben chu sak le man ta thlo ane minute somruk parukna ain her chawa Achraf Hakimi chuan goal shot nei David Raya chon thatakin alo dan saka
mase a goal shot a hian Luis Kelly chu handball ni in alanga video assistant referee ron ani zui bok match referee chiang taka ain nuwa Hakimi a goal shot la hian in Luis Kelly hian a kutin ball hi alo tok ti mu ani ya penalty a choi zui bok penalty hi Vitinha chun gola a chuya David Roya chun thatakin alo dan sak dinglam sira ball hi ada luta David Roya a thlok thakop maya beng chuak thatak ani amai ro chu hun tampo aliam ma minute somsari panina goal an chuata thova Paris Saint-Germain tan Velam atanga karas khelian ball aron thon lo chu Hakimi chon alo tok zau maya hemi ball per hi Osman Dembele chon lo tok vele zavin Hakimi tan ball hi thatakin ada Hakimi hen gola chui ngaling goal thatak kan muwa dinglam sira moi takin ball hi alir lut anne ti hian hein khela hen Paris Saint-Germain hen Sydney fain ma an shwaita aggregate situm faya ma an shwaina ani chia bok amai ro chu Arsenal team hi an bei dong du big lova goal lu nu rei lo te minute somsari parukna goal kan mu ve ta velam atanga Leandro Trossard ta ball ron thon lo chu Mendes chun alo tok koi zau maya hemi ball ato ko hi Bukayo Saka tan chun thatak ani to Saka hian Donnarumma abum zet nuwa gola chui lutin a team sipur hi aron su thena goal ni goal khat ani ya aggregate goal thum goal khat ani ta chi bok Arsenal tran tu te an phur chawa minute somriat na velam atanga Calafiori ball rong cross thatak chu chang tu nei lo Bukayo Saka chuan alo chuya goal ro ka ani hian akhung talova a chui kang deuh lu amaya Arsenal tan chun uyom tak tur ani hemi ball kala hian minute somriat pakhat na Paris Saint-Germain in an counter vele ngala Karas Kelia chun Hakimi tan ball hi apeya ani hian Osman Dembele tan ape vele amai ro chu Dembele hian gola achui ngala David Roya chun alo ben chua sakman hlo ani Arsenal tan chun hei hi lomom tak tur ani ya Paris Saint-Germain tan a uyom hle thungin arinom hemi nuwa ero hun tha te soitur awm zui talava Paris Saint-Germain lam hian Fabian Ruiz le Achraf Hakimi te goal khung mang hian goal ni goal khatin an mi khwal team Arsenal team hi an lo neya aggregate goal thum goal khata nein final an lut zuita anni Paris Saint-Germain he ti hian kumsang ni sompoko somni nuwa final anin pet kai vele ta Arsenal ero kumsang ni panga sang ni paruk season na final an lu kha an thlen sanber trum alani chunzom ta zel anni Hei mai baka Paris Saint-Germain hi triple champion ni theiturin din mun thataka anding chun zom zela Arsenal ero trophy choi 11 season top an khar le don ti achiang zui bok semi-final team pani te anin machon ma khan Arsenal hi head to head ta athazok an ni kan lo ti to ani kha trum ni enjoy trum khat an chaka Paris Saint-Germain in chak an nei lo thung ani kha semi-final game pani an khel nuwa ero head to head hi adang ta hlok maya Paris Saint-Germain hi athazok an tang ta thunga Arsenal hi trum khat chakin Paris Saint-Germain trum ni an chaka trum ni draw result an nei ta an ne hetiang ani ta ga chon head to head ta Paris Saint-Germain an chung nung ta zok an ne Paris Saint-Germain hian final a Inter Milan chu an machon don na tunge champion zoka kanrin te po ha thailang vele donang o UEFA Champions League in khel result lam kal san ta ila UEFA Europa League zanina in khel tur lama lut vele ta ila UEFA Europa League hi zanina final lut tur chin fel ani vele donna Manchester United le Athletic Club te chu zanlai pel dar som pani le chan vea anin machonang team pani te season kalme ka league ka an khel dan atanga te chuan Manchester United hi a chhedeu zok turangai an niya Athletic Club lam ero an che thahle chuti rolin Manchester United hi Europa League ka tlom nei lova season lamang mek an ni thong Manchester United hi soifo to angin season kalme ka Europa League hi da thata ila an che thalo ang reng khop mai club van tlang po an phak lo emoni o ti theitur khopin an khosa FA Cup fifth round an tla EFL Cup quarter final Tottenham Hotspur ne lovin an tla to bok English Premier League ka tundin muna sompanga na anom mek bok Europa League chair tel lo hi chon season kalme ka chon noi ve tak an ne
Europa League lama ero base sei phau bakin an che thaloi se season kalme ka hen match som pathum khel toin chaklo anla nei mi lova tual chung in lama boy view ma se European competition lama ero fak an phu hle thung an machon tour athletic club lam hi season liamta Copa del Rey champion ni in season kalme ka po an che chhran lo khop mai an ma ni ram league la liga hen palina an omme ka Super Cup lama po semi-final anin pet kai theya Europa League bak beisei turero an nei to lo thung Europa League lama hian season kalme ka anni po an che chhelava league face a pahni na ni chungin last 16 an lut thei anni game song pathum khel toin trumthum an tlom to thung he inel na hin team pahni te hi an doi lo angreng khop maya Manchester United hi trum khat lo champion to hin kumsang ni song paruk song pasari season akhan an lo champion to wa hemi nu point final lut lane Villarreal an ngam lo thung an machon tur athletic club lam hila champion lo ma se kumsang khat zakwa somsari paruk le sang ni som bhat som pani season ate final an lo lut to wa ma se avan doi zo ka an tang thunga an record hi a chelem lo hle team pani te European competition a hin trumnga an lo in machon to wa Manchester United trum ni chakin athletic club he trum thum an chak to thung claimin head to head a chon athletic club hi an sang hret tin ani chu anin machon nong ber first leg ka khan han clear le ta ila khami tuma khan Manchester United hen Bruno Fernandes a goal ni khung le Casemiro goal khat khung moin sithum fain ne na an lo chang to wa second leg ka hen United hen Old Trafford a sithuma ma roi chungin athletic club hi an lo mi khwal don na United hi tu na chon an din mun a thari hle probability tonga unlock le pandit lam atonga ante chuan second leg bi ka hi chon team chak jok tur an rin dan hi ain tluk ang reng khop maya final lut turai ro United an ring vek thung tunge chak joka in rina tunge tlang joka in rin ve hlom le heng ba kain Bodo le Tottenham Hotspur te anin machan don boka zanlai peldar som pani le chan ve final lut tur zon na hin nei ani vele don bok team pahni te club ranking atanga chut chon anin thlau view mai in arin nom Bodo lam hi anram league a champion thei turin din mun thataka andinga Tottenham Hotspur lam ero league big atanga te chon anro pui lo hle somparukna o mekin andin mun ache khop maya Europa hian anin ngat deuri ani ber mai Bodo lam hi anram Norwegian league a champion lai anniya Soilan takang khan anram league ba ka kap te po hui vek thei din huna anding mek Europa League lama po hian an thlen san ber trum an thleng mek ka mangrama an cheng mek ani ber mai chu season an man that ber trum te po ani thei hialin arin hom Tottenham Hotspur lamero an noi ve nak nak ri hle maya Premier League a som parukna o mekin FA Cup a hian 4th round na an tlanga la EFL Cup lama po semi final a avan doi zo ka an tang le bok tun nai chawa hian season an man chiat ber trum an mang mek ati thein arin oma Europa League lama an champion ani ero chon thil ala danglam thei thung team pani te football chanchina hian trum ni anin machon na tur chau ani don na Bodo lam hian an thlen san ber trum an thleng meka Tottenham Hotspur lam hi trum ni hei nelna champion to an lo ni thung a trum thumna na champion thei tur din huna an ding mek anni probability tonga han chut le pandit te tonga han chut chuan Tottenham Hotspur chak ring antama a om na chen te po a om thei om me first leg khel zo ta ka Tottenham Hotspur hian Bodo hi Brennan Johnson James Maddison le Dominic Solanke te goal khung mangin goal thum goal khatin an lo ne towa thilmak em mai athleng te ani lo chuan Tottenham Hotspur hian final an lut nge in arinom heng ho bak an Europa Conference League lama po zalina final lut tur chinfel ani ve don buka zanlai peldar som pani le chan vea English Premier League club Chelsea chon Jugarden an lo mi khwalang soita kan Chelsea Europe football a chunin nu ma nei thatak mai an niya season kalmeka Europa Conference League ka an ta le ro thilmak te po ati thein arin oma an mani king park anom lo ani deu ber mai tundin muna ne tu tong lovin an lakal meka ne tu tong lova champion thei turin din mun thataka anding mek anne Jugarden lampo bai sei pha ba ka chetra an niya mangrama an cheng mek te po ati thei om me chuti rolin first leg khel zota ka khan Chelsea lam hian Jugarden lam hi olsam takin an lo ne towa
Khamituma khan Nicholas Jackson a goal ni khung le Noni Madueke le Jadon Sancho te goal khat khung mangin Jugarden hi anmani mola goalie goal khatin anlo ne towa second leg hi Stamford Bridge a kheltur ani to na Chelsea lam hian an second team te chorma se an ne nge hin arinom to Chelsea hian final an lut ngei don te po ti taila kan soi fu berin arinom heng ho bak en zan lai pel dar som pani le chan veya Fiorentina le Real Betis te anin machon don bok team pani te first leg khelzo ta ka khan Real Betis lam hian Eza Zoli le Anthony te goal khung main Fiorentina hi goal ni goal khatin anlo ne towa zanina Fiorentina hian sikhat faya nufuala tangchungin Real Betis si anlo mi khwal ve don thunga hein khela achak zok zok hen finala Chelsea an machonong te po ti la kan soi fuin arinom towa finala Chelsea machon tur zon na tur te po ati thei hialin arinom finala hian Chelsea le Real Betis te in machon se aborok alian viewin arinom bok Central Waime Football Tournament lama lut chhovele ta zoi ila nimin lama inkhel monam taka RG Stadium lama tlungvel veng nunin ne na anchanga anking pui kortha marveng chu goal ni goal khatin an ne tlungvel veng nun team tan hen van lom omale lom sang ten goal an khunga next round anin pet kai zuita anne inkhel danga hian Mual pui ITI veng lam point ne na an changa an king pui zema bok no chu goal thum goal nin an ne Mual pui ITI veng team tan hian lal ruat sanga lal do male lal mun moe ten goal an khung ve bok RG Stadium lama nimina inkhel to bera kon pui veng lai point ne na an changa ol sam takin an king pui ai long chu si som fai ngotin an ne he inkhelan kon pui veng lai team tan hian lal eng moe chon goal nga a khunga mal som zela le robot lal lom zo la ten goal ni ve khung bokin lal ming mo he chong goal khat a khung ve boka si som faya ne na changin next round anin pet kai zuita anne mualung thu ground lama in khen ma sabera falcon lamin ne na an changa an king pui leng pui model chu goal thum goal nin an ne he in khela hian falcon team tan hian ramdin tluanga isak lal ro pui le lal nun sang ten goal an khung anne in khel danga chuan thar tlang nuamin ne na an changa an king pui thingdol veng thar chu goal thum goal nin an ne he in khela hin chuan thar tlang nuam team tan hian record sang a chon goal ni a khunga lal choi zela chon goal khat a khung ve bok in khel danga melriat lampoin goal nga goal khatin lengte an ne ve boka melriat team tan hian Christopher Zai than tluanga chon goal ni a khunga Lawrence a chon goal khat khung ve bokin Ruben ale lalruat puiten goal khat ve an khung ve bok First Battalion MAP ground lama inkhel ma sabera tuithiang in ne na an changa an king pui khokon chu siruk fain an ne tuithiang team tan hian lal ngai ki ma chon goal ni a khunga lalrin tuanga VLS dongki male lal mangai zola ten goal khat theu an khung ve bok heng ho bak en kon pui veng thar le keifang veng lai te in machon tura te chu keifang lam hi anin lan lo awang in walk over in kon pui veng lai hi sithum faya chakapon an hiya in khel ha ngai lovin next round anin pet kai zuita ani First Battalion MAP ground lama in khel nong bera serchip field veng in sisari fine an king pui ram thun veng thar chu an ne ve bok serchip field veng team tan hian Daniel lal limpui chon hat-trick asiama Denison goal ni khung ve bokin malsom zela le laldin tluang ten goal khat ve an khung ve bok chite playground lama inkhel ma sabera Republic veng in olsam takin ne na an changa an king pui zema bok is chu si som paruk fai ngotin an ne he inkhela hin Republic veng team tan hian lal tluang liana h lal fak zuala c lal fak zuala lal tluang liana cross chuang zela mai ba ka lal nun zira f lal rin puya lal chan chua mal som sang le zo chuan moe fa nai ten goal an khunga ol sam takin next round anin pet ling zuita anne in khel danga lungleng le se songte in khela hun pa nga ya team pani ten goal li ve an khunga penalty ma achak zok zona se song lam hi awan nei zo ka an tanga goalie goal khata ne na changin next round anin pet kai zui ve bok in khel result lam chu kal san ta ila football thuleng lama lut vele donang o Tuntum chu Arsene Wengeran Barcelona le Inter Milan te inkhel truma penalty chungchang angai dan asoi tang hen bul tran don ta ila Arsene Wenger chang Kubarsi le Martinez te intlo dang khangun takin ka en chianga
penalty tur ani lova ke chun kanga ya referee penalty a petamai khamak po kati hle video assistant referee in ena slow motion a in tivak ani chuan thil thleng chu chiang takin in mu anga amai ro chu thil thlen dan hi field chunga alan danen hian ai nang to lo thin ani video assistant referee kan ente hi adik tok lo thin na ani na taka chung kubar si khan ati tur dik tak atiya Martinez laka khan huaisen takin achet ba ka ball kha atlo ma sange ni in kai chuan ka ria a defender ina ati turang tak kubar si khan ati ani referee khan in thutluk na diklo asiam ta thunga kubar si khan ball atok nge ya thillo mamlo tak aniya penalty tur ani lo ani chu wangchong khami thil thlenga hachon match referee khan thil ati dik tok lo niin ka ria tin Arsene Wenger chuan asoi Jamie Carragher point lemin yamal chungchanga angai dan aron soi vele ta football pandit na thokmek Jamie Carragher chuan lemin yamal khan tlom aphu lava Barcelona team tana ache dan te kha han enta ula Inter Milan laka han gol khung theu thei turin ache tha ma Barca team tana mitangkai ani ziapo alan terbok final lukha aphu ma final ati mina anlu puilo ero kaktor pui khop maya chaklo phulo tur khopin ache tha tok ani kumno pangte ni chungin first leg le second leg te kha han clear le ta ula khovela player thaber ni thei tur om khopin ache tha ani Barcelona chakpui thei turin ani khan theina aneya engtika emochan UEFA Champions League no mo hi ala choi nge in karing ani tin Carragher chon lemin yamal chungchanga angai dan hi asoi Talksport lemin atarlan danin Arsenal lampoin ni pui transfer kongka loin hong tura Mohamed Kudus su senglu antum tur thu ansoi tatlat maya Saudi Pro League lamte chu makhalin ani hi senglu antum don ta a angle Mohamed Kudus si season kalmek mai ba ka season liam ta tepo ache tha khop maya hemi wanghen du tu po anga to hle Saudi Pro League lam hian lo tam tak lo turin an thle mek ni in alanga an thlem lung oi ma nge in Arsenal lam hian senglu antum don a ang hle ni zana ma khan Dario News namin atarlan danin Real Madrid lam point senglu antum anga thom leng mek Martin Zubimendi chu senglu antum lo thu an soita ni in alanga transfer man antum na konga ani hi senglu antum zinga atel lo thu an soita ni in tarlan anne hetiang ani ta chan Martin Zubimendi hi English Premier League lama kan mu theina chance asang chhota ni in alanga English Premier League club tena an o mai hi Real Madrid in senglu antum lo thu an soita ka chuan Premier League ka kan mu mai arinom ta tundin huna Zubimendi hi akhel mek na Real Sociedad lam hian amana Euro mak ta doi samruk vel an phut ni in tarlan ani bok Manchester United lam point thu thar an ron nei vele ta German Bundesliga club Leverkusen tana khelmek an captain ni bok Jonathan ta chu senglu antum thu tarlan aron ni vele ta kumsom ni pakwa pa ta hian season kalmek ato phuna Leverkusen hi acho san tur thu alo sei towa Barcelona nen thuk takin seizom an ni to bok hei mai ba kan Jonathan ta hi tun din huna AC Milan le Inter Milan mai ba ka Liverpool lam point senglu tumin tran an lamek ni in alanga United in thom an ron nei vele ta Jonathan ta hian free transferring khoinge azomang ti chu tuna tanga rei lote hen kan re chaudon ta a ang hle UEFA Champions League atanga tlahlim Declan Rice point thu thar aron nei ya UEFA Champions League second leg an khelma khan Lionel Messi nge Ronaldo try ti zok tin zo na zo anni Declan Rice sun Lionel Messi hi keima bi ka chon player thaber ani reng don na Ronaldo po player ro pui tak ani bok han clear wang ta ula chiang takin han en bok ula Ronaldo hi athorim wang le atai mak em wanga tun hun thleng thei hi ani ya chu fak aphu na ani bok ani hi ka enton zingami ani ya Lionel Messi po player ro pui tak ani ya athiam dan te hi ani chu apian pui ve reng ani ya chu wangchon ani hi thra ka ti zokin ka ring Ronaldo po hi kangai sang ma player pani te ka enton le thra ka ti te chu an ni reng don ani Ronaldo hi athok rim ma Lionel Messi eroin thiam thil anei thong chu player te in thlau na ani ya kangai san player ve an ni bok ti hin asoi UEFA Champions League atanga antlak nu Hansi Flick po alung oi theingang lo ni in alanga ni zana ma khan media ten ankom na Hansi Flick chuan
kha in khela match referee khan ati tur ati tok lova Inter Milan kha atran jok ti achiang thin le 50-50 vela fola po keini lam kha thiam lo min chantir zel maya thil thleng reng kha han en non le ta ula match referee khan in dik takin a ham lem lo ani keini tana athalo turangin thil ati zel maya 50-50 a fall ang chi decision siam tura po keini lam kha athiam lo zoka min chantir zela Inter Milan khan advantage an nei that pha anni chu keini lamin kan tur ta thonga thil fair tok lo chu kha in khel han athleng nge he tin han safely chuan asoi UEFA Champions League atang antlak nowa Barcelona defender Inigo Martinez point thu thar aron neya UEFA Champions League chungchang ero ani chuan asoi talo thong Inigo Martinez chuan tuna ka ngai to ber chu kar to pa El Clasico kan khel tur hi ania hei hi apoimo hle don ani UEFA Champions League a chung kan tlatowa real routine na zui viau katum lova El Clasico hi chu kan ta ania kumina po kan ta ani le dona kanin machon le tura po ne na changchungin kan lom le don ani chuwang chun La Liga hi chu kan ta ania El Clasico po kan ta ani bok Real Madrid hian min hne thein karing lova karto papo alom zok kan ninge yang tin asai zui bok Manchester United coach Ruben Amorim point thu thar arun nei vele ta ni sana ma khan media ten ankom na Amorim chuan tundin mona Premier League ka kan chelai le der tin mitam takin an soi thina season kalmeka Premier League ai chung kan che thatok lo ti ke point ka pom thlap anni chuti rolin football history Manchester United che chiat ber tum tin min soi thin ma se Premier League ka che chung sia European title choi thei tu record ka siam ve don thunga chumi chu aro pui hle ang Europa League in final kan lut don na champion no moi po kan choi ngei don na Premier League ka team tal boi tia an soi hi European title call tu kan ni don tin Amorim chuan asoi Liverpool lampoint football insider lamin atarlan danin ni pui transfer kongka loin hong tura Jeremy Frimpong chu senglo antum don ni hin alanga Frimpong senglo tur hian sumpo the chonol antum thu tarlan ani to bok Frimpong po hian chu apoi ti lo thu alo soi towa Liverpool a Trent Alexander-Arnold mun ruak lo khat turin alu mai arinom ta Chelsea lampoint ni pui transfer kongka loin hong tura Czech Republic striker kumsom ni pakwa upa Patrick Cech chu senglo antum tur thu tarlan ania Leverkusen train Patrick Cech he Euro mak da doi somni vela leichu antum do ni hin tarlan ani bok Patrick Cech he tundin hona Manchester United lampoint senglo antum ni in thom aleng meka Chelsea lam hian senglo an Chelsea lam po hian borok anron nei vele ta anni thuthar bera Patrick Cech he Arsenal lampoint anmel tai le ni in alang bok ole hatichin hatun trumatan chon ni tamai se clear to te ka channel min ngai hlut saka in chunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe le man tan min han lak pui le ta ula thu thar ngai nom tak tenen kanin mu chho le zel don nia